Wis pun people lok borok ki baju pej kan ki video jonga. Tem tangan pen EP ki post ki balaja po joka North Eastern Hill University po Shillong na dubnin ka apnyo tarik. Pej ki video jonga hado ka bakut tangan pen EP ki jintan kam rada pi kwa ban tip. Aling ni pej mitai kan ki video hado ka bakut tangan pen EP. Kan North Eastern Hill University po Shillong kalapalan ki post nam taki no Shillong ka po jongka India ki bakwa ban apply kan ki post ki balaja po jongka Nihu Shillong Campus Miklaya. Kiba ko ban apply application pikwa ban apply pihaban visit iknika university website www.nihu.ac.in. Namtaki advertisement papen apply ki online website papen niyo ketika link betul http nihu.samad.edu.in. Tapi ko ban apply subaban le satu website pajiki advertisement laniki application form pin ban apply but kelas date ban apply ke application pin syaban submit ka deha ke kena tarik jong ban April ajar besar tentang ni pe yaki post detail badiki qualification badiki total post ki balai liberal discipline and pada guji kini kai teaching and learning kapus bin kong ni kasi language ka total post kini tangi way barki qualification dam takani ka post kadai ki beradab ya ka master of art ka kasi bachelor of education kadai po jong ka Shillong Campus bat ka post ka bar kadai ka English language ka post dam ka way ka qualification kadai ya ki balapas ya ka MA English BEd MEd PhD ka kampus ka pihak menteri kadai po Shillong entah kapus ka balai kadai English tu kapus ka dan nakaway but qualification kadai kiwa dep MA English BEd MEd but PhD Shillong Campus entah kapus ka basaw kadai history kapus tang iway ka qualification namta kadai kadai master of art history BEd MEd NET PhD kepala pas ikitai ki BEd PhD ki MA of history Shillong hapo jengka Shillong Campus entah kapus kebesaran kadai political science kapus tang kawai kepala entah kepala pas ya ka master of art naka political science BEd MEd NET PhD paya panhaban tray po Shillong Campus kapus kebanrew kadai economic kapus kelatang kawai berka qualification kadai MA economics BEd kapo jengka Shillong Campus berkapus kebanyaw kadai geografi kapus tangkawai ke qualification kadai MA geografi ka kampus kadai po Shillong Campus kapus kapapra kadai philosophical and sociological perspective of education kapus kalai tangkawai berka qualification kadai MEd NET physical diction or MA in psychology or philosophy or sociology or either allied studies badam kini kijing pulih kijing pi sepang jongki political dan iki sociology berkapus kebekandai berkasipau kadai understanding India berkasipau kadai teachers and society kapus mentakine kadang takawai berka qualification kadai MEd berlepas ya ka PhD in education with MA in psychology or philosophy or sociology or other allied study berkini berkijing pulih kijongki ka kampus kadai po Shillong Campus kapus ka bakarway kadai fisik kalay tangkaway kapus kapag ka qualification kadai kibara puli ya ka master of science physics BEd MEd NET PhD apo yung ka Shillong Campus kapus ka bakar kadai chemistry kalay tangkaway kapus kadai mtaki qualification kiba puli ya ka master of science chemistry apo yung ka Shillong Campus kapus kebakarlay kadai matematik kapus tangkaway ka qualification kadai master of science mathematics apo jangka Shillong Campus berkapus kebasaw kadai zoology kapus tangkaway berqualification kadai ka MSc master of science zoology BEd MEd apo jangka Shillong Campus berkapus kebakasan kadai botany kapus tangkaway berqualification kadai MSc botany BEd
Bachelor of Education. Dia po jangka Shillong Campus. Kebaar kedai School of Education SE. Kebakan kedai Education Department Arti Kipus Kibalai. Qualification kedai MA in Education with an ET, PhD in Education or in other allied subject. Berkedi itu iba siya meriki baik subjek we have sang pangjong katai ka subjek. Hapo jong ka Shillong Campus. Tika jeng siu jong ka lecture man kawai ka subjek jong ki kadai katan spa. Berka maksimum kadai san po hajar bikin CWP mana kaci benai. Katarik berkapur bapin interview kin sa pentip daka liang jong ka department. Hadin gumta kim shimshu ya ka kino ki application ki bawan ban submit hadin bara code kapur bagi kilabu hadin jong ka last date. Dengan sabu eka link rani ka website jong ka university indihu hak bakod jong ka ni video bapin saya page bapin saya visit ketika link kana bapin tibha iki jin patai ba company berki jin kam berki application rukum ju subhawat klik ban share subscribe ban like ka channel jonga pada pin share lang ka parang jong piru kanang ba kini tiblang. Yeah.